Ano siya bang rasa aja teh? Bah, suni mah coba. Marah di situ marlingkum na wakku. Kamu jalan aku dah bang nih. Orang ada buan. Cid diyaw. Asik kantin nakin sisa dalam aku nakin buan. Bah, isari aku uang wati. Ay, Lumi-lumi ni kadungamu buku tung tuaw. ay ba marami ba tuwang ni ba? Iya dah. Jadi waro nak kinang dia ngakuliah. Asong ni babang. Mantak doh. Song ni mamanta daw parjulo-julon. Iya dah. Kubuju-buju doh kuliah wak. Oh lo. Buto abang do. Ah, hayang dia. Anak tik kan ano masuku-suku na sa nito. Oh lo. Wala naman na po mga lusi. Lain na sulit sip. Wah, Tiraha. malu ni yang anggik kop bawa. Jadi si dong amis kok dini horo yang buat waro wak. Aso di betul nga. Halan double gani double gabus-bus. Balga tanaw mo di. Itu tuh ate. Si Kimsar dong kami. Lami ma. Oh, wala namang galit o karet yun ni. Dap kaya masuk kelasi. Wah, anggo memang omat yang anggik ko na jago. Nabujuk dia lah malu. Ih, dong ko pamisi mo nari. Yang iwo to. Yang iwo to, tong. Yakin na tu si. Wah, jadi HP dang percuma HP selilingo ko pakila hokko panggia. Ay mada bang. Mula ta mo dia bang. Jadi ido HP laban na selilingo nate nang pe kuliah sen jauh selilingo kami di parasi ako di suri akati kimi. So nari pe nga masuk biha mo kuliah si tatak mo kain na. Bu itu di yalu susu di kusuk-kusuk ni akadusin mi. Jadi yang percuma laba ko kuliah hokko anggia. Sampai habis tahun nama yang doktor nama raik. Ai doktor nani na doktor tahian. Ku pas sekolah doh. Ku berjuang pun. Malu dah habis orang dia. Jadi ngabunian hira-hira tahun wisuda ho. Sayang dia ma bang. Ai madah ai 10 tahun dah bahu na kuliah langsung wisuda do be. Ay mada. Haping san na bawa sana bang. Ah. Asing kan bukon. Oh, lah masuk angin. Tahu. Ade pasingok na tahe. Apalah aru ni kusuk-kusuk ni dosen itu abin terbu de lucio. Wala sada dua lusi bang. Oh, sada. Ibi terpikos terpas. Oh, aku kurang nga nama ul hijir birao. Aku nga nama ul hijir birao kusuk ni di sini. Ah, kusuk ni sini tu hang dia bakal terbu de lucio. Enak ikan ke kamar mandi au. Belum. Hati. Oh, belum. Nah, jadi lupa maniram. Nah, jadi masuk ma dosen tu kamar mandi muse. Ibereng ma kotoraki, daftar siram. Besok ke matur kelas. Sinak ibereng kamar mandi nang siramin na. Betul do, au diku. Ini yo. Ya, ini budi lucu. Baru bereng lain. Bulat 2 tahun kan? Ah, bulak kiup pele. Ai do makan gua ajak lai so, nasi bereng lain usung dia. Satu juga du sik budak. Ai do. Ai mak, aku merencana tungling jolo ko mo sarap ti jolo solong tungko sulam marmiam itu ni. Bai do. Oh lo. Baru nu mula sini nu di horong. Oh lo. Ujul man sarat tinai. Tama jo marmiam di Jakarta. Oh lo. Asa na cuci mata jo kan prepare singin nalana. Asyun tuki ko rasa baju tau. Ai do na ding kedai salad di hapasanok kan. Ai, saya ada musik kan sudah di TV benering monas. Nang pala ya di gimana sidang ina Oh lo. Maringkan. Baru nu buat sini berhoro. Ujul man nong kapal 200. Oh lo. Rencanaku lama jo nun marmiam tu. Bolong kembali situ Singapura, taruh dulu mat. Ina do mapadalan ang bupang. Ale nga cocok ile ba? Huruf pelayan na mga panuhor. Panuhor? Oh lo. Ay maksud tunggu pala manuhori. Labat law maju tadi dulu jo. Ayaw mo sero gabi labat laon. Anong lakuro tano. So nari marsogot buhu panuhor tulu sa nao. Ay do nga masalah na. Ah mo siya masalah non. Maksud tu jolo tu orok kuda noon. Olo. Baru gadis hukuma sarte-sarte. Ada yang tanukon. Ay di ya pura tanam nak. Tahu.